Ko le peke u whakatapu ke a whiu e o tua mafi o tau lotonga. Whakatapu atu ki hena whiu tu mawon peko no whare wharaha mo o fo. Pia whakatapu ki a hoiki hamata apure. Pia whakatapu ki he kainga kotoa peo mo mea mai me ope. Pia ki mo tolo kotoa peo mo pou mai ki he ki ngau e koino ku whakahoko. Ka tā moau ki u ki lawe atu pe ki he ki whatongia nei whakakato e ahoni. Ke ku tui pēnei lahi kau whakaongongo mai ki he o lai hopo. A aku pe mo tiri lahi ahoni. Koe hangai de ki whatongia e ahoni. A pēr neu. Nā e totonu peke o ofu e ahoni kakato. Kana o a pēr neu ho kamatangau he ono. Hoko pe ono ko wau e ngau. Ngau e pe fui hoa tolu. Os pe koe ape au foki mai ki hotere ki heni o whetom. Pe au lere o pigapo ko ofi fini lahi na e puna mai mea la eia neu. Tuku e ngau e pe tuku atu me whanau. Me ngai whatongia whawhae o e ahoni. Ka e puna mai ke malere ki he hopo koe ne wā ope mo tirila pe mo e tongi tupe. Pike apu pe me malawa puna San Francisco pe ma hangatonu pe mea ki Stockton. Tau atu ki ai ku osi hong fulmata. Pe ma hope o no fo pe ki wharekai across the street me whare hopo whai pe ma ki kai ai lunch o ata. Pe ma no whai pe pia ma hua atu ki loto te peki asianga kakai. Pia koe manofo koe ia tari pe na asiange na os mahino pe asiange e niusi. Pia mo mi tia ke whai ngahi interview e ahoni. Pia koe mea nai hoko na e tonu ke whai hopo koe hopo nai whai wato no. Pia na mautoki interview pia mo e niusi. Koe laine ua. Pia whiwha siu ke asanga tirira pa mo e ene whai. Koe mea nei hoko nei kai asiang he taha ia. Koe ku kau supporta pia aku. Ko nau tō pe nei asiang e. Pia asiang pia mo e niusi o tū peitua. Pia u huu marewa ki tua mo ko whiwhine o whawheloa ki e kautaha TV. Pia koe mea nai hoko nai kore mai pe ke uare ai he halai ka mau interview pe. Pia mau mai tala ku trope keisi. Ku trope tirila keisi kato o ke te pautahang sai pe. Koe mea whai pe hao ke olunga ki whakamau he wata unoa. Ke whakapapau i. Nā whai koe nā ko toi fufo i loi e ne taha. Kau nofua ki au ia hano trope ke isi. Ka ausang ko ia ia. Ku takoe o ku toi tolo ia ka auke. Peka pau te uriaki ai. Te uwhihi arewa. Ko uriaki hopo. Ospe interview ko whiwhine. Pea hokat maa interview. Pea ospe hono interview o ku pea o talangi. Ke hokat interview ki kakai koe kona na i ai. Na kai pete asanga tahi he patoa pe mo e tongi tupe. Ko mau tolu pe ni kau support ko oku na mau i ai. Pe hokat interview ki ai kau kakale wau ki olunga aru ki whakamau au ki ai. Pe wawat ki ai o ui mahu i maa pe alatu ki ai. Ko mea nei mahino
na ko keisi na kai drop ko tolo yange he pugela ha tiri la fremaki ko tala mai hanga tonen me fa mau pia ko au ko hopo tolo ki aho ua valu ko no katopa pia ko tanga e tu ko ai ma keisi ko be motili la ko interview ko na fai ko he New Zealand nai me ape ko na whakamatala ko he kamata ko me ape na whakamatala ko he lolotonga ko whanonga mai mo keisi ko ni ko me ata tau pe na whakamatala ko he New Zealand ni na kai toa me ke he pe te to e whau haloi ki ola tu moia o whakamatala he mitia ko me ko toa pe na whakamatala ta tau pe pe ko whakaamu pe ke ma whanonga pe mo tirila ke a hua walu si ko ga me hoko ai mo matu ko ngai whakamore ko ni ko hala ho pe ki ho tokato o te whai ai ngai whakamore ko ni neongo mana ko whenga tirila ea ke whamasiwa e au ko fia piau ke tu ha ke fai ngau ko ni pe neo na ke mori ha ku peni uri ura ke taha i he tongi tupe ka ko fia piau ko e ku ha o ngau e mai ki he fonua ki he feitu ko ni pe mo hoko palo parema ko ni pa ko tuipe na fononga mai pe mo e ki he kamata palo parema ko ni o mai ki ahoni ko ngau ko na ulere mau fai ko alo ni lau mai na ni fia ko os over mai na wa ta si o ki fa na mo fa mo kuna ka ngau e pe hen mo tari ke hopo ni os pe ngau he ahon os fata pe mo hopo ko ni ua ki step hopo e ahon pu kai pe mo sea ki foke atu ki la ia pong o ki malolo ki break mo si o ke whanau mo whakamau kuna o si pe hopo ai ma o tutun me whakamau ko e hopo o toloi ki hau avalu o katopa pe au lere hi foki lalo o whare atu ki kau sapota koe nei lalo si nau lava mai mei Las Vegas lava mai mei he ngai whetu ke heke lere ange mei whauri ange mei heni mei Fusconi ha o mei ngai fitu ko ke California na si lava ange ko fa more pe na auto si o ange o popo ai hopo ko ni o lo tonga fa hoko os pe ya pa o rele mai pe me ai o tropo ko fine ki mala puna se no se ke ne foke atu ki la e fe fini pe ki fatongi ai fe fini fa ta pa mo fatongi ki fa na o pe mo ne nga o o foka ngā pōpōngi. Kau tāngi alupe, kau hawha mā pōpō ki ngā o taheni, kau toki pōna pōpōngi o foki o ki mā lolo. Kai toki hoko te alu, pa ko paupe ki u whakatata time, ki u neongo pepe ko wheha state te uiai, ka ko paupe, ke foki mai ke whaia maha hopo mo tirila. O na whakakawa tirila e toi whaia whaahinga manua ke. Koe mea hoko, te ma alu pekia. Koe whaigeka e New Zealand nai eke mai. Pekapana ma iaia tirila pa ma whenga ngai he ono interview maua pa koe hae koe tita. Ko whiteu whikau ke tuku. Te koe ni mea whai, o kusini kai haasi pa ngai kakai o awe o ha fe anga ne ongo i ke awe si tau ia no family mo fafanga ke ne fana fe ongo i ha taha o alo kai haasi mai ha mea ke o mai ke fafanga ke ne fana o ka off pero eke mai ke te au ni si fe anga hoko atu pe ko lote pe ka pa o se be mo ta ikai ko stepula ki en
ste pua ko pau ke mau fononga pe ke a upe ko ha hangata anga fenga ko ni ko me pe au ke ko me pe hoko te maalu pe ke whamauanga ke whai mai mea hono whakatong tonu pe ko hae mea ko ka pau e aloa pio ngai pōpūra he kos mahino pe ko ni kau ngā ue na nau pay cash ta e toto ngi tax pe ko taha na ni ngā ue ake ai paanga o kui kai ko hane paanga na ni ngā ue a koe paanga ni haki e ka mai o ni whaanga ke whia ke kau support ko toa pe mo si lava anga ni nai tuku ho mo ua mo ki mo toko na pena e si tohi pia tā mai o whitu taki mai na mo si whia hao pe ka hikai ki tau whatongi a koe ka whai pe whatongi a ta ka koe ko whamaro atu e ngahi pōpō mo ngahi lotu ngai tapa ke mo ki to lai ko ni fama alo atu i ngai to ngai maen mo si popo mai ko ngau ko ni ko kamata pai kai to holo mui ha pe no ngata anga mo noi ko anga ko mea pe ka ko ofatu tirila pe ki o ka mui mui te tau to i stockton pe a hua valu pe ai pe mo e tau newsi pe tau media pe mo to ko to pe mo fie mau ke mo kau he interview a newsi ai media ko ni pa mau ke tau whanga tai rewa e whai ngā whakawa koe ni o whai he whiwhine ko ke tukua si ono loia ki ho tau kakai ko tala ko tokoni ke masiwa ka tā koa ko si ono tuku tāmte e masiwa ka te whenga kita ke te ala he miliona o whatu a te moutou kai ke a fu e aroloa ko ki mea whamai atu ke o mea magi ai e o pena e pehe e drop ke si pena e tala kai mutila ui he nei fo konga he ne kau ngā ue na nau saini i restaurant o oku whia mau mo ki nau tō ke nau asi he hopo kana e ala te niusi ke warehouse a neafi o ku iai e kakai iai me umelere i he nau konga ko ki mua warehouse pia parking e niusi pia whaava ma ta pāna hua tuko pūria katoa ko nau osi tuku lere ai kai ke tuku ha lere te tau te hoko atu ki he ahua walo mai katu ko tau hopo ne ua o toi mai ai ko ta fa ta no au be ya hoko mai pa mo primilo se au ya ta hoko mai o ya ka ta te fo pa ta ko tau hopo a umoni ki fatu fa ia hange na tau kai hafu o tai mango o si puka tau teke te kato fola he kata pe te kato klasi o
tangi mo ha fo fai nga mea e fai ko ia ko ni ko malo pe ko fama mato ke fatongi a ka fama a po se te ki California ki ela e o sio ke family ka tu mahino ka ko state te ho ko te te fo pe ke o fa te mo to pe me mai pe fa ta o tua ke ne ke fai o ta fama ama to ho pa ma to mai ha kai o fi matamu a mai o na o to kai ma ho ka ta au ma i mi ana ta pa i ngau i mo me a